Kodauchiela dhikodi e yonoendo mano makare chendo niendi mano mar machigni pach wakelni wechegi kuom manyena matucho kone koda kocha jofamagwa bende medo go tache counties mopogore eneni wechegi duto chopo ni yono makare kendo thulnindo mano ma owinjore yodowa bende achiel kachiel yurge ko mag tudruok magwa mar wang book at Kala TV Live YouTube bende yodowa kachiel koda TikTok bende moko kuom weche mawiko nigi thulnindi otingo mano motenore koda chendo kata kwayo makorinto keti ne pinje ko mago mag Afrika kwa moketi kod jatend piny William Samoei Ruto e kinde limbe mare manido mano mar Addis Ababa e piny mar Ethiopia kama ne okwayo mondo mi pinje mag Afrika nyal neno ni girito lokruok onogo mano mar kor lwasi mamoko gin mag motenre koda weche ko mago mag siasa mamedo mana chuoyo chieng e pacho kainde ka bende jokanyo mag ODM otimo limbe mare kata ne ochopo e gwenge ko mago mag Mombasa e kinde ma kwetho mar Sifuna bende korinto ne ntiere e gwenge ko mago mag Kitengela Nairobi machiegni e magi koda mamoko mathoth nyinga en Julian Uma. Jatend piny William Samoei Ruto wuokoko kendo kwayo pinjegi ko mago mag Afrika mondo mi oneni ginyalo nyayo neno ni kor lwasi oriti e yonedo mano makare kwa makama indi ne oketo e kinde limbe mare manendo mane dhi nyime pinjendo mano mar Ethiopia bomnendo mano mar Addis Ababa kama ne oyango ponono pinjege ko mago mag Afrika koroni to nyalo rito kor lwasi yonedo mano makare kachiel koda dhi koda chike moketi motenre koda lokruok mar kor lwasi to pinje mag Afrika ok bikale moko midhiero mago ma osebedi ka ineno chien kanyo kama indi kaka jatend piny oloso kotenre koda chenro ma kamano. Kata kamano biro kelo ni picha mar jatend piny William Samoei Ruto e thulnindo mano ma biro nyime kama moko wayudo ni jatend migao nindo mag ochung'ne wechegi ko mago mag jotije pachka indi kata public service Geoffrey Ruku odiochieng' ma kaunendi ne owuok oko kendo kwayo oganda mawuok gwenge ko mago mag Kamba kate county ne Roman ma Kiambu mondo mi odin itgi kendo kik gichik iti kata matin ne mane en jalop jatend piny pacho kaindi Rigathi Gachagua. Ruku wacho ni Gachagua osebedo mana kanyayo sesego ko mago manyalo kelo pogruok kachiel koda kweda mag dhoudi ka wacho ni mago ok gin gigo ko ma oganda jo Kenya dwaro winjo gi e thuolo ma kamagi. Magi ne owacho e kinde ko bende ne oloso kotenre koda chenro mong'ith moketi koda sirikand Kenya Kwanza mar neno ni oganda duto e pacho kaindi koroni to onge manendo ma okale weche ko mago mag kech maliyo makoroni to kwako mokum counties e pacho kaindi kama indi e kaka ne Ruku loso kotenre koda chenro ma kamano. Niseme nisiseme, ni fire si fire, ni noma si noma. Unajua watu ya Kiambu munawekwa uoga na mtu moja ati ya kwamba ati mwikataa kwenda kona fulani ati hao wabunge wote wataenda nyumbani. Tulikuwa na huyo mtu pale Mbeere North. Hawa wabunge hawa, Mheshimiwa Muratha, Mheshimiwa Mwea, Mheshimiwa Mlembo, Mheshimiwa Mama Simba, wote walifika pale Mbeere North kuhakikisha kwamba Wamuthende atakuwa mbunge wa Mbeere North. Na huyo mtu na timu yake walifika na kierere mingi ati wakisema wanakuja kufunga hoteli ati ya Kasongo. Alifunga kweli? Alifunga. Tulifukuza yeye tukufukuza. Kwa hivyo msinje mkawekwa uoga na mtu yoyote kama watu ya Kiambu, kama watu ya Rari. Msiwekwe uoga, msimame imara, mshikilie hii serikali, mshikilie Mheshimiwa William Ruto na serikali yake na tunasema ni mbwekse. Tunasema ni tu tam. Na ndiyo maana Mheshimiwa Kaangara huyu amesimama imara na serikali amesimama imara kuhakikisha kwamba ni mbwekse si mbwekse. Ni tutam si tutam. Anapiga kelele sana lakini tulimwambia
come baby come, tukamenyana na yeye, akaenda nyumbani. Si ndio hiyo? Goliath tuliweka chini, hatukuweka chini. Kwenda. Kwa hivyo jameni, Kiambu yote, Murang'a yote, Nyeri yote, tusimame ndani ya serikali. Ya mwisho niseme pia tena, kiti ya naibu wa rais, it is not vacant. Kiti ya naibu wa rais, nobody can tunya us. Kiti ya naibu wa rais ni ya Profesa Kithure Kindiki. Huyo ndiye naibu wa rais kwa sasa. Huyo ndiye atakuwa naibu wa rais 2027 kuelekea 2032. Kama wanataka kiti ya rais, wangonje 2032, tutawapatia hiyo. Wakati Profesa Kithure Kindiki tutakuwa tunamweka pale Ikulu akuwe rais wa Jamhuri ya Kenya. Si ndio hiyo jameni? Ya mwisho, huyu mtu ambaye anasemanga yeye ni mtoto ya Mau Mau, mimi nataka nimwambie General Roko, ambaye mimi nimeitwa kutoka kwake, alikuwa napigana Mau Mau wakiwa na General Kimathi, wakiwa na General Mwaliama, wakiwa na General Mbaimungu, sisi sote tulipigania. Kwa hivyo kama wewe unasema ni mtoto ya Mau Mau, watoto wa Mau Mau ni wengi sana katika mlima. Watoto ya Mau Mau ni wengi, kutoka Meru kwenda Tharaka, kufika Kiambu, kwenda Nyeri, kwenda kona yote. Wewe kama ulishindwa kazi yako ili ambao ulipewa na watu ya Kenya, usituletee nyefu. Wacha siasa ifike hapo, nisiharibu harusi ya ndugu yangu Kaangara. Lakini si mlikuwa mmenipatia ruhusa ya kuongea siasa? Si mlikuwa mmenipatia ruhusa ya kuongea siasa? Yes. Hakuna mtu atatuweka uoga. Akuwe nani ama nani. Hii serikali hii, we are going to protect this government. We are going to protect William Ruto and his government till 2032. Asante sana, pongezi mingi sana mheshimiwa. Komachielo en ni jatend migao mochung' ne weche giko mago mag teko e pacho kaendi Wandai koro ni to wuok oko kendo yango ni sirikal oketo chenro makare mar neno ni oganda duto koro ni to nyalo yudo teko mar sitima e gwenge mopogore opogore ma gintiere. Kane oloso e gwenge mago mag Bungoma, oyango ni piny owacho keto thenge omenda makwane romo shillings bilion 2.1 ma ibiro tigodo e keyo teko mar sitima e kaunti nendo mano ma Bungoma, ka oyango ni magi gin moko kuom ajenda weko ma sirikal ma pacho kaendi ni godo mar neno ni teko mar sitima koro ni to oganda duto nyalo yudo e nendo mano makare. Kwa hivyo nimkaribishe our area MP. Njoo ukaribishe mgeni kwenye eneo lako. Tumekaribia. Hebu tueleze tu dakika moja tusikie namna gani. Mama, yes waziri. Wapi mama? Mama ndio hivi. Ile ya nje, ya ile. Mshukuru kuja. Inaangalia ndio gani? Ndio hiyo. Tuangalie huko, tuangalie. Tuangalie huko. Yes. Mko sawa? Mko sawa. Napiga na kamera ama nasi? Au napiga mtu? Unajua ukiwa mimi sina shida. Poa sana. Singia kadumuli. Sasa niliulizwa. Mbona Jukumu letu kubwa ni kumsaidia Mheshimiwa Rais Ruto kutimiza ahadi zake kwetu. Tukifanya kazi kwa karibu sana na Mheshimiwa
wanyama. Hii Bungoma County imewekewa pesa taslimu kwa bajeti karibu shilingi 2.1 billion kuunganisha stima kwa households karibu 32,000. Na hiyo ni pesa ambayo haijawahi onekana tangu tupate uhuru katika hii eneo. Na hiyo pesa inaonekana wakati huu kwa sababu Mheshimiwa Rais amekata kauli ya kwamba mambo ya maendeleo lazima ifikie kila mwananchi, kila sehemu, kila eneo. Na ametuamuru sisi kama mawaziri wake ya kwamba mambo ya maendeleo wakati tunayatekeleza, tuyatekeleze bila ubaguzi wala mapendeleo wowote. Sisi tumefurahi kwamba umetukumbuka sisi kama watu wa Bungoma na haswa sana eneo la Webuye West, na nataka nishukuru maana stima ni kitu cha maana sana. Ukiwa na stima kuna mambo mengi yatafanyika. Huwa tunasema stima huwa inaondoa giza, na giza ikiondoka kuna vile mambo yatafanyika kwa urahisi sana. Kwa hivyo tunataka tushukuru Rais kupitia ofisi ya waziri ambaye amekumbuka sisi wakaaji wa Bungoma. Nataka nishukuru pia mbunge wetu Mheshimiwa Dan Wanyama, maana mkiona maendeleo inakuja kwa eneo lenu, inamaanisha kiongozi mliomchagua ni kiongozi mchapakazi. Wakati ule mwingine stima ilikuwa ni ya watu matajiri peke yao, lakini rais ameona kwamba kwa sababu ya mtu wa chini pia ni mlipa ushuru, ni vyema pia naye apate stima ili waweze maisha yao iweze kubadilika. Kwa hivyo kupitia kwa ofisi yako nataka urudishie shukrani zetu kutoka Webuye Magharibi kwa rais kwamba tumeshukuru sana, na ujue kwamba hii ni baadhi yao tu, wengi wao hapa haijawafikia. Kwa hivyo ukirudi ofisini, na already I've given my plan of areas that lack the power. Kindly look at that list with both eyes. Usiangalie na jicho moja. Komachielo en ni ogai mar Wiper Party Kalonzo Musyoka wuokoko kendo wacho ni oganda jo Kenya mago iko mantiere pinyogo iko mago ma oko kata diaspora koro into sewuoko kendo giwacho ni gin gidhi mana nyime koda sesa no indo mano ma otisi kaka one term. Kalonzo manelose gwenge ko mago mag Kitui yango ni jo Kenya ojok koda sirikala manendo mano ma Kenya kwanza kalure koda kit kaka itaye kachela koda wechoge ko mago mag uchumi mare ma wacho ni en gino indo makoro ni to idho malo ma okalo kaka Kalonzo bende singo ni gena kaka joge ko makwedo sirikal gibiro neno ni jatend piny William Samoei Ruto odhi dala bang' yieno indo mar 2027. And we came to the point of election, there was no opposition. Mimi sikupingwa, so that is why I think that is why they are only supporting me, because there was no opponent. I was alone. For Cuso Girls Fraternity, a very, very emotional day. I want to say this is historic, and for us as a family, Mwisho, we put you on notice. You are either with us or against us. Na baba ingwe, baba ina ngwe, times wakati umeenda. And I'm watching all of you. Mutakuwa swept. Hakuna mtu ata survive if you are not on our side. Read the mood of the people. And wa maikwenda mundu kuboya mubezi mgwe. Ni wakanatigwa. Ni atinya na mimi ambeta mubezi. Hawai mwange kemanzo mwange. The time now to take a position ni now. Either, and you know I've brought you up.
This is one of the most trained, and kwanza naanza kemanzi adiko yai nukudioteka chairman. Mambo dukezie. But instead you go and munapindua maneno, you look bad. You look terrible. And I have no time to argue with you. Sindio? I have no time. No time. In fact, nawaonea huruma sana. Kila mtu apindue akili sasa. Kimanzi, anza na wewe. Go and talk to mtoto yetu Kinengo. Mwambie nimemtuma directly. Huyo mchezo uishi. Ndoto na kudhozia mbai. You can. Yani Kindiki akuka kuku niwe Kalonzo maana. Mbewa Kalonzo jameni. Ruto akuka kuku you worship him. You worship Ruto. And you know the trouble we have come through. Abakemanzi, you know where we have come from. And you are there playing namna hii. I'm just addressing you politely. Yeah? So this is not the time anymore. Eh. Hakuna mchezo onakabaka zingawa liki independent. Yule ni muungwana. Nyiriri ya parko da boro sekalo bangsa chela manindo mar midhiambo adhi thulindo mano chok mar yoyo bento aduoko da weche moko mathoth podo ikone cherniendi mano mar machiegni pacho parne yudo achiel kachiel okalo nyaka tudruok magwa manindo mar mbui mar wang book at Kala TV live na YouTube kachiel koda TikTok bende kikidhi mabor. Nasikia kuna game ilikuchoma last week eh? Yeah, tulia. Sai must be one jackpot locked and loaded. Alafu cheki. Niko na passport ya jackpot. Mimi nakwambia naweza cross 50 mili in 8 weeks eh? Iko. Hitu. Nifungulie njia 50 mili. Jackpot lazima ipate wina. Kila wiki mbili, assist ya Game Pass inaingia. Games zinashuka from 15 games hadi 12 games by week 8. Na msipobeba bado, tunaipeana kwa the next best performer. So, 50 mili ni lazima iende. Sinilua show, phone yako inaweza kuwa passport ya kushika 50 mili kwa must be one jackpot. Na sasa tumefika final up mtu wangu. Hii ni yetu. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo kama iyude sigana, wende manyasani kachiel kod machon kachiel kod miel motimo cathedral mabende mori kaka nyathi. Bang' school, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Machiegni kendo wadhi nyime kod weche gi kuom manyien mag machiegni pacho ka moko ma pod waikoni gi thunedi oting'o mano motenore koda romo nindo kata chenro gi kuom mago mag siasa mamedo mana mako mache pacho kaendi kod chimo kauniendi jagoro mar dundo nindo mano mar ODM Edwin Sifuna kontone otelo ni kwetho nogo ma ok sir chenro nindo mano mar duoko e telo. Jatend piny William Samoei Ruto bang' yiero nindo mar 2027 kaka wuoniendi ne giromo e gwenge kuom mago mag Kitengela e kaunti ma Kajiado. Sifuna koronito ne oten koda jaudwanendo mano ma Embakasi East Babu Owino, gavana ma kaunti ma Siaya James Agri Orengo e kind kwetho moko mabende ok sir telnoindo kata ok sir
chenro endo mano mar duoko e loch jatend piny William Samoei Ruto. Kama indi kaka ne giloso e kinde makamako. Vizuri kwa maombi yenu, kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu, nasimama hapa Kitengela tarehe 15 mwezi wa pili mwaka 2026 nikiwa bado katibu mkuu wa chama cha ODM. Seneta wa kaunti ya Nairobi na naibu kiranja wa walio wachache. Munanijua? Munanijua? Mimi ni nani? Mimi ni nani? Asanteni sana, tumekuja hapa na viongozi wengi. Nataka nipewe list ya viongozi hapa. Walisema sisi ndio wachache, leo tutawahesabia wajue sisi ndio wengi, si ndio? Munamuona Babu Owino? Munamuona Babu Owino? Munamuona Eric Changanya hapo? Munamuona Caleb Amisi? Munamuona Governor James Orengo? Munaona Godfrey Osotsi? Munamuona vizuri? Munaona Brian Weke? Tuko wengi sana. Tafadhali nipewe list ya majina yote ili waweze kusalimia wananchi, si ndio? Walisema hatuwezi kuingia Kitengela. Nataka mseme wasikie hapa ni wapi? Hapa ni wapi? Hapa ni wapi? Tumeingia hatujaingia? Asante sana. Hawa wasikii, si tusonge tu mbele tafadhali. Wakora waliingia kwa stage yetu asubuhi peke yake. Vijana timu, wacha niwaambie jambo tatu peke yake. Kila siku wanatuambia ya kwamba hawataki maandamano. Niwaulize vijana, nini ilitoa wazungu Kenya? Nini ilitoa wazungu Kenya? Nini ilileta multipartyism? Nini ilileta multipartyism? Nini ilitupatia katiba mpya? Nini ilitupatia katiba mpya? Nini ilifanya Ruto tafute Raila? Nini ilifanya Ruto tafute Raila? Nini ilipatia Mbadi? Nini ilipatia Mbadi kazi? Nini ilipatia Wandai kazi? Nini ilipatia Oparanya kazi? Nini itatoa Ruto State House? Nini itatoa Ruto State House? Nini itatoa Ruto State House? Vijana ria, vijana ra, vijana tibim, vijana tialala. Jambo la pili, nataka niwaeleze watu wa ODM. Nataka niambie wale watu ambao wako Mombasa sahi ya kwamba siku ya leo wako na chama cha PAT, wako na chama cha ODM, lakini sisi tuna wanachama. Wako na chama lakini sisi tuna wanachama. Wakienda State House wanawacha vijana wapi? Wakienda State House wanawacha wamama wapi? Wakienda State House wanawacha wazee wapi? Vijana ria, vijana ra, vijana timim. La mwisho, vijana la mwisho, patia Sifuna Kindego iko mabende wayudo ka weche ko mago mag siasa medo mana chuchien kama bende kwetho nogo mano ma Cyril wedo Sifuna mabende gin kwetho nogo ma obalo koda chenro mar duoko e loch jatend piny William Samoei Ruto ne dhi nyime koda chenro mage mag goyo debe kata mag campaign e gwenge ma Kitengela County ma Kajiado. Wayudo ne jokanyo mag ODM bende ne dhi nyime koda chenro mage matimo kisera mar ombulu e county nendo mano ma Mombasa kama bende ogai mar Donbwanendo mano migosi Oburu Odinga koro ne owacho ni gina gibro bedo mana ka gitayo chenro kaka ne wenegi koda ogai mar ODM Raila Amolo Odinga. E kindo gogo bende gavana ma county ma Homa Bay Gladys Wanga ne oseo mokalo kwetho nogo mano mar Sifuna mabende ne owacho ni gin jogo iko mamedo mana lalo oganda go iko kata kwetho mag jokanyo mag ODM.
Asante sana. Mimi ni Gladys Wanga, mwenyekiti wa kitaifa ya chama kikubwa zaidi South of Sahara and North of River Limpopo. Chama ambayo inatambaa kutoka Vanga Kwale mpaka Todonyang huko Turkana. Na tumekuja hapa leo kwa sababu tangu tumwage baba hatujarudi kuzungumza pamoja na nyinyi na kuomboleza pamoja na nyinyi kwanza. Ya pili, tumekuja kuwaeleza ya kwamba tunasonga mbele, na baba alikuwa mtetezi wa wanyonge. Baba alikuwa mtetezi ya kila mtu, na baba alitengeneza chama ambayo ilikuwa inahusisha kabila ndogo na kabila kubwa sawa. Baba alikuwa ameweka kila Mkenya mbele, na sisi tumekuja kuwaelezea hata kama baba hayuko, hata kama baba leo hayuko, Hassan Ali Joho yuko. Hata kama baba hayuko, Abdul Samad Sharif Nasir yuko. Hata kama baba hayuko, hao viongozi wetu wako hapa wa Pwani na tutasonga mbele nao. Kuna baadhi ya wengine hawakuanza kuasi chama cha ODM leo. Watu walianza kuasi chama cha ODM tangu wakati baba yuko hai. Kuna wengine wakaona ya kuwa akipatiwa kidole namna hii anataka kuingiza mkono. Tunawaambia hii Mombasa, wacha ya hivi wala hivi. ODM ni Mombasa na Mombasa ni ODM. ODM ni Pwani na Pwani ni ODM. Mimi nataka hapa salamu mbili peke yake. Salamu mbili peke yake. Wangapi wanakubaliana na sisi? Hatuuziwi uoga na tunakubaliana ya kuwa kiongozi wetu ni daktari. Wamake kanyo gi chenro ndo mano mar timo kesera mar ombolo mabene bagi kod jokanyo mag dungo ndo mano mar odi mudichima kaunindi kaptendo mano ma Mombasa. Abende hangwa du koda wecho moko itulindo mano mar ng'end weche parni do achiel kachiel kokalire ko mag tudok magwa mar wangu katika TV live YouTube atkala TV Kenya kachiel koda TikTok bende iyodowa achiel kachiel. Oriti masani nyinga en Julian Ouma imedo mana kete wang jui mari mar Kala TV wirane ma e odwa.